Na Novim Horodskim temetove u Novim Sadze na ostatnju drahu vyprovadzeni Mihajlo Ramač, dakedišnji hlavni i odvičateljni redaktor ruske redakcije televizije Novi Sad. Mihajlo Ramač narodzene u Ďurďove 7. augusta 1943 roku. Zakončal višu ekonomsko-komercijalnu školu u Novim Sadze, absolvoval na ekonomskim fakultetu u Subotici, a poznjejše zakončal novinarsku školu Juhoslavjanskog institutu za novinarstvo z Beogradu. Do Radio Novого Sadu prišel 1968 roku. Jak sotrudnik pravil prilohi z privredi, ušorjoval dnjovu informativnu emisiju, pririhtoval emisiju Zavalal. 1981 roku odhodzi do redakciji televiziji Novi Sad. Nje odluha postaveni je za hlavnoho i odvičateljnoho redaktora. Ramač na ti mesece bul nje polni 2 mandati, ked je 1988 roku u tagvolane jogurt revoluciji rozrišeni. Nahradzeni je za programni vytvorenje i za autorski. Dostali plaketu radioteleviziji Vojvodini išće da skeljo pripoznanja, a do penziji pošel 2004 roku. S prihodnima slovami umeno radioteleviziji Vojvodini odpitalše od njoho Slavko Oros. Od Mihajla Ramača poprijoho najbližšej i širšej familiji odpitališe jeho kolegove, velji sotrudniki, prijatelje, predstavitelje naših institucijoh i ustanovoh.